واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التغابن. كني سورة التغابن. التغابن يعني ميقتيه تفسير من يقولون الله صلى الله عليه وسلم أو كي حقي تندمي أرسينة تمي إلى diga mogon te ñugo senu ndiyere parce que na do bagray na la wara sura dangin tegeya kinga ne suratu al munafiqun tandumi ado sura nuskiyani bo Allah fare mun ka tandumi do sikoyani ya tandumi do sura tumun tandumi do sura sikani nga dangi sura daga sawfen kama ken to ni at-taghabun meqti tikenni koron neya nanti Allah fare nga bugori bane kibde manin joppe meqti yan joppe sa na kutume kama Allah fare mu ngani betam kibde nga himbe ga joppe kibda kenni ko soron tekena bonon dade na butilla dade na gurja dade. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما هو سوى الله كن الله دغني كينغا كمونني ادو هونسو كينغو من كسوره كنت مدينه سوره ني موت مكه سوره ني ايام تاميدو سيغوال. بسم الله تيغن له الملك مرندم الله دغني تيغن دم الله دغني الله تعالى اياني لانياني كونسو مغندي الله يعني كماننا اتغني انكم كون وغد جلل تغندل سيندي كوني كاهرني كنت يلني كون وغد کا بو جلل تغندل سيندي كوني مؤمنني كنت يلني ويلا يمون يانا مغدان تنولين قانغان هيمبي قوني الله غرني كيني الله سبحانه وتعالى تقندي مغون كوني نغتوا يا مغا ولا لين تاوندو كلمه جاوم باغي مثال لي سري بونو او ساهني غاني ني ولا لين تيني او ساري ني كم مودي او كلا كم مودي كن سارباني هو نو galama jigin yani aw sare ne kem wodi aw kala kem wodi ken hilloy arno kusini ken hono wula ligin tenyani nga wo brene kahiri kalle ngane tin to wakati kebe aw nyaana wula ligin tenya ken kahana ngaba mosire ken sikani nagatandi awi wunyana wula ligin to ngollenga islami timmante nga alla garumu nyana kahriga kinta kello mosri si ko ke kesunga ba nan sare islamiya nan kara islamiya nan sare kahiriya nan kara kahiriya nan sare kahiriya nan kara islamiya nan sare islamiya nan kara kahiriya kinta ba اوكي سؤال جيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. بسم الله الله تعالى اياني دقران دارنا تهوي اغو كن قولني خلق السماوات الله تغندي كمنوا ادونينا تتمونا وصوركم الله راغنا تلي احسن صوركم راغ صوران سرولي انكم ادمرمو اغونتا
agan suron daray a gemuntenni ara ke ko tagabe ay lagari no kunga ile ya kada Allah ta'ala Allah hodu kenga kamunni aw hondu kenga wuninni Allah hondu aw ken gundana aw hondu aw ken bangani Allah ta'ala agen yani tuananga yusul min nurhum subhanahu kinin bagabande maqamul muraqaba anda ken gesi ko mi ganda tu Allah ni tu kundwa ibe ango kanna da dai ngan suhun tun ngan gollu bismillah yalli yammu kabaram mari an kunwa kunga kafirawo ku kane kahiri hanan ko igama dume illa gari temini e kafira ulla gari burenga dunali amasibanga ayanga ngate wi dangan illa wara alimun ken toranten dinatuna kallenga duna kallege injani e harunya i wuriniya i dalli bangan tonga dinati harun dangani yalli sire kenno kukanda يخصك كافر في حال كوي تمندنا الله قتا غني كندو يكي يا هي اغا تمندن دي كاراغدي بس الله تعالى اياني كارين تونغانا اياني تيغا تونغانا كل الله غنان ني مان كينغا دو بانغي بيا ما تيتندا او ميسري لا انت بان تا هوكيدي غوي بيسو دران سارا وامغا الله ما هلو تاي غامبانا bismillah adi yemmunda hanga burungoni kunga kafirawo allan bu'adhu ani kafaru wani ya'mal alladhina kafaru ma yemmunda hanga burungoni kunga kafirawo itimani allan bu'adhu iti ikunga ndakara intawundini aw motoni dangani ko naam tongene nge kunatin kama allai ma alla garaga wunni kem balle mi garaga khibari yohonga agara ken golli wunni nembane ango gilli angolle so konanda makinga nya na kesunya na ga wunni na gollun sagani yasirun wa newini Allah taala ma angul nan tongoni de allai adi farenga aron noronga nurun kanka qur'ana Allah gara qilati nur nurun aw kenni nurun ya anzalna wa kin yanqani Allah taala ayani ngalanga yoy ago ken gollini kotan simma kota bi Allah ga kapamiya kahuma yin kotan di kin hango te lagara kota zalika tike kahuma kota yani me kiti kota ngade parce que mu'mina mo kafirin kitini sagan ninda an kiti awre ninda jongo kitana aywa himbe am pasu mako hogumi ngana tinda an kiti awre nin awangara himbe kitanga jongo be kinanga kem pasai donc lagara kotan to goyi wani yawmu taqabul masire suga wono arjanna nganga ma ho gaw adi yimben khanaw be su ka mande ma ho gawadi ay wa ngalla gara ko da kube nu garo yimben di kan tabaka e qallu be go arjanna ana ka islam mu himbe nu garo ganda baka kibira kona ko kiti da islam mu na kahiru mu kiti kibira ngalla gara ko da sigi annanya kati ndananga ma sigi annanya kati hoyde bismillah ومن عليم من يؤمن بالله أو تمن تعالى بينهما أقبلني كل سرنا التي يكون فورن سويا هنا بكى معنيني ونارني أرجنا كانني ورلقوا مورنو أيتون دوا سنغسنوري دومانيا أرجنا كني بدا يا أرجنا كان تقنا العظيم كان قرنني والذين أجدي يوم التوابني كبرنا na khusren kita hagar ken saharenko al iman billahi wal amal salih
adu yemmu benwa kunga kafirahu iga garangudu ko ayanunga ko magangudo buru ko ani yimben kadungonunga kafiru ko ni dumanu ya yimbenni lagari no kumbono kinga yimbenga kibe akitindi hono kinni daga karakahiriya iki sandi la ko honda lagara kahirin da maganda tora bismillah ما من مصيبة amanya gelli kita hosuya أصابها agada kome kita إلا بإذن maganya الله di Allah kitini ومن na sirena ken kugandan kita bani anna tun dagir Allah an so no men nya aga ma hagunta nan di agri Allah yayi aha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun annakin qotanni nenga kebirenga anga himbe ga bonanga ana sogal anna barajin kita ina metana waram batindi nganga konni mobe on Allah da o sagani katai anani awan so do medi kem godi bismillah wa man yemme yo men ken ga tumuni da Allah ba ina huwa o Allah ken kamane sun do men kanna kata sabari ngari siban andari mu'mina Allah iman di mana sabari yana Allah ta'ala alimun Allah ni tuwananga wonni be su yade kende awatu mu'mina ken mu'mina ngadi mana sabari ke mu'mina aw kentu وأطيعوا الله كبرنا قرأ الله تعالى يا مريم قرأ الله بدو أنا فارن يا مريم بدو فإن توليتم قل لي عند حلقوي فإنما البلاء أنما كنيا دندي كنيا نوكو فارن كما كنيا كندي بانغان تنغادي كارجلو كنا لما الله نقول لي سرنيا مصيبة نانك تنان صبري كبرنا الله ركينا كو فارندا فارنا كودا وغندايا أدنى نها الله غرنا نها كونا وري halla goye ngane yimega Allah faren gonda ko de bismillah Allah ta'ala لا إله anna du tumu badi tunganda إلا هو maganda Allah ken mu akhwarin ni adu ala Allah falyatawakkal mu'minun inna mu'minun su adu Allah fare no yamaru ono hinimbe sindi Allah on tugay bismillah وفليتوكل kebiri angara tunan di tungu batu tungkanta himbe halle kebiri ang mu'minan ni hinu besindi ke Allahu ya anyi meti ko honta ma ake akon su gira yayi ma asaba min musiba illa bi idhnillah aywa antum woni fi aya bare anna ya ya marinya na nga soriyen to kono kebiri nga an pinum besindai bismillah يا أيها ya yemmu bene kunga to monni إن عدوا agana to konne qorewo من أزواجكم billa ga yagille munni أولادكم yugo anya kanyugo an konne yagare an kina aw nan konne aro konne ngagare mundi لكم aga dangani فاذروهم kebe akara ga mo to kunga de konna wonni maniya an kina be ga worno ando kairin nyangendo allan pinna anya kebe ga worno ando allan pinnaga alle mebe ga worno ando allan pinnaga kebe nga kinna ko nenye de alla ma ko na ko ni an dandi mun allan biya awa bon bina maga amma o to kenga de kinga wan an kinani aga wanya pendi aga walle medi amma o tayde bismillah وإن تعفوا gilli aganda yahi maga igo himbi nyana nallo agado alla naga وتصفحوا aganda kataballi ni baki magani aganda katagafari karatu Allah taala ayani qafarananga ayani hinnananga إنما kitaqulun minu honu salama makka iwa alla murunu indiya kata Allah faringa madina iya gelle munni kabay ire munni kabay Allah angana diga kunyana kammo kebe on tasurna ga halle kebe nga angana diga hingo nyami no ma kono wutunu kompinne noy hakeda iri ihine diga kemmo di ira diga en tono yugo nyino ma wakati ya tonni Auf bin Malik
kore ngama limunundu yaru atura kurenga iri songa yimendi aywa ihine lari iwotini anno toko ko maka amaka tadiga nakari yani kebirenga aya ngoro ho gane khairin ya angana tanganya na alle me garu nanda naga manya ke garu nanda naga mankina garu nanda naga magi batukendi de magi batukendi angani batukendi aga suqqonnen iblis yayi aga konnen de magi me huququllah muqaddima ala kulli haqq Allah haqqin kandin haqqin sukane Allah pingari ho gari ken saundi hina anna Allah pin dabari ho husu ken palle ken po ken nan ko nenye bismillah إنما أموالكم الذي أنما أغنى بروا وأولادكم أدو أغارموا فتنة وفتنة يعني أغادغاني دي إن أغسولنا بك الله غرم في نيما والله قرأت الله تعالى براهوان النيني كم قورن دي كم غسي كم براهي قورن أنفاتي علمونا لاندا نغا ما أنك أن يقين لاندا نغا وكذا هم بي قورن غني كينيا أغسول بك كينيا نوما ayanunda Quran ndangi serebe gandanya na surondi ko Allah gara mundu mo be la gara kaman kore mo bakanu ma imbugan numa nowa ma ikunna ngen kabayire aga sun kuma barajenga yin Allah gati min litab'id aga yakun yugon ngono aga remun yugon ngono o kun an ko ne worno ando Allah binna andu mo to kenga awa sun hango himbedi na Allah bige kanda bismillah fattaqullah qatan Allah ta'ala akatu dangen kempangande Allah di hi ara ko ayani fattaqullah haqqa tuqatih kanu Allah dum mo be gan khaba sahaban dige qodini de anna Allah hinko anna maga mungwai anna kufa anna maga kusrin Allah ke qotene de ke koni halle sahabun ni gonda dulli ke batiyenga urun salle badan sume Allah ya gara ne undi fattaqullaha mastata'tum akanu Allah angaro himbe Allah kanin diken da bari ke bidunya angaro himbe ken panda Allah kanin kin ya mari su angara wai annahu nyadi amma hata yin kuni kama kenya lan take to konon take ni de ko ngi on rawa su to konon ga gari kuti ge bane la 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 mangera wa su to konon ga awa faindem bane la la kara to konon ko na so to konon ga karanya kibire angaro himbe nyana kenni amo kenya bismillah واسمعوا قرأ يا مريم ترنقا وأطيعوا أغنى يا مريم بتو قرأ مغونا الرقع أغنى awan nafagan ni Allah killenni wam pasangunta aga dangande kyan gullin kanu Allah khairin angar ho nya na khairiyanya kinga nabuno himbe go konnanda amugu anna riga anna yamaru yebatu annan kanu Allah kyan pasu komenda kengurel ke tayne ay kinni bunaye anda de amma kanu Allah an ka tu danginga amma muguna riga amma yamaru yebatu amma kan Allah ken ko ni sharran li anfusikum kinni buni no ko suni ken bismillah wa man alladhi yammin bi Allah gara ken tanga aynon ki udunga na ko denga kuma an ko do burudun gonunga kuma an ko do surudun gonunga kun ti ni taqkitanwa endo qaradullah ni ko tunga na ubure ni ho ga worno ando khairin naga ho ga worno ando khairin naga an tadwini an yon hinna ke mara an ko mbakan an wasida on bakka dudi na kawa dunga on bugu dudi na ndora on bugu dudi
jukku benu ga koni angi bakadudi anta siki anyu hinna kulliga nan bala kun kama ho srega he anga su tokon ho srenga ni anga senya na sudi haqiqan di kingi ni srebe ga tange inyon kin kutunga na kote Allah ti kunya da fa ulaika humul muflihun taqinga bena kunya ma bismillah in tuqridullah illa ganda Allah ta'ala sumu قرضا awa sumenga ingani sume sirenga sume sire orari shartunun kono dangi koy honu gara ko mo be yudaifu lakum ana kenya alla na jidi aga dangani alla na qafari aga dangani Allah ta'ala ufandana ngade yani alla ni nogani alla ku hande ikomenya kinyeni ana komen golleliga min alla ku fande ko ana komen golleliga e alla yimi shakur بسم الله عالم الغيب الله يعني مغنتن تواننا أيانه بانغنتن تواننا العزيز أيانه ننداننا أيانه جمنداننا لكن واجد كوميكا ناتو الله وي بانغاينتو أوي غندونتو أوي نيني أغنى هيمبي نموغبي كنيا جمندني أنو دمين الله دا أنو كني سورة الطلاق سورة الطلاق ورندي سورة مدينة سورة يعني آيان تمي على السكواني أو ورندي كبارين يا كنودا أرو أيدا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا النبي يمجي إذا طلقتم يا النساء أيها النبي يا أيها الرسول أمد ما قل هنا يا محمد لا أمامك القرآن يا عيسى يا موسى يا هارون يا يحيى هكذا يا محمد لا أما قري إتقون قتنا هنا ما قرأ درون تاون يبسندي ولا نا قريقا تدرون تاون تقون كن أناتو أمسري أن تقبا أن قريتي تقول قتنا الله راد دروا أن كنا دروا أما الله فارندو كمسو هيبانو نهودي هنسو أرا ورا إدران يكري كريمو غامغا مدما قل هنا إتقون قتنا من ده هراغون كهي من أنبنيما غون كهي ما ناكريمي أنبنيمي ولا هاري ولا قوم مغان كتو بين ناقرتكم مغان كتو يا المزمل المدثر وهكذا صلى الله عليه وسلم نعم اسمع هو كلا ما بوفو وبسقفه أبو محمد ولا تفو كشوا ولا كشوا أبو محمد إمام كوكي إمام كوكي بسم الله يا النبي نمجي إذا طلقتم النساء anda nyumotonu anda ya munda ne ya harungara i waran ko sirem paiki parce que waran den ni islam on golle ni woyaye islam ni ya kengala donc islam go ho ngana allah wanya mo sen ko nanda allah fare ka men wono umar ibn khattab ya kenya ari yani radiyallahu anhu عطرا حفصة الله فارندا ولا أدقي كارا دونك آية كي ينكا كم أهرنا كم غبي إذا الله فارندا أساقندي لأنها صوامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة قال الله فارا أساقندي يغارك أو سمو ننقبا wurondi aw sikina ngaba wa an arjanna yagarun wali kemre nga sagadi to ko timman den tan ko sire be ga wari an awtu kenda aw sumu ngaba wurondi aw sikina ngaba
arjana yaqulu wani auto على فرس صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش أتقرأ يغرون يغي كما يغرون غلا وراني العرش ونيوغوني أوادي من ودي أبغض الحلال إلى الله الطلاق الله قطونا كبينيا إلى الدقاندورا كان تلا رقهنا angana kun suka home himbe gan kota suya kingini warandega zawrati la tutalliqu an-nisaa illa min riba fa inna Allah azza wa jalla la yuhibbu az-zawaqin wala az-zawaqat wagati igato ma yarun ngara ngati yaren kangana sikamga ewa tikin goni Allah wala kendi kende koni entakinga biru entakinga parce kenda sawra on subunondi anga sikka ya ren koni ma nan ta wodu ngene sangana kibira maga tuguma de ay awara warande numango kala kala blanje ole mai masi dafalete so wore min be no ba so mi bala sika to kam nangana sikare nta o sangana to koni عندك إلا فوق قري هونو digan kannenge ni man tagi ko ma gaire nan kunati warandeng non kento ko ma nan ba ginde ko nga hinya kan garantin wal man nasren kunani ti warandenga ako ginde an kalle kiya gani aga mana to an nya kan garantin ni kentanya Allah faranto ma gini ati ma halafa bil talaq wa lastu hulifa bihi illa munafiq ati serema kunati warandenga ma serema serun kunati warandenga maganda munafiq akenta ga ko ma gaire kun me ma garo kinga wani bismillah tikibrenga yumatunu au ganda lamuruna yagarungara au wana mogosre ona yagarungara leidan yimpanangu kemureni yagaren kitenga na bujindi nani yugo makinye hina kebira aganda wala ana wara kem pakati Allah farani mera kewure kenye fatalliquhunna liiddatihinna ati na yagarengara nani sennago be anga makinye himbe akin mera monika hay ati anga ne ke anna wara ka wara ni bane maanya hulu wodga ti sunna ngarandi mo na waran yare ngara sennago be anga makinye ina o kebire nga ken wara kinne ka na nyabani bismillah wa asul inda qara'a haqratu laydan faqin ya gana jati ku sabura angane ya asagandini annam faqatu laydan na magani me na to amma sagani fa idan nan yime kimu hinya gamin hunne awdi gamin gabodi ora kunya kan kono dangi bismillah kan Allah ta'ala Allah ya ne kaman ngani aganda ga ya mari mogobe na hata mogobe kala to ke mo ngade ayano mo onto لا تخرجوهن عبد الله بن عمر علي يقينرا يا غارك حيدين تيني إراكو عمر راكو الله فارمنا الله فارن زادنغني أكو الله نغندا تانا يا غارين ساغني أغندا ساغني أوا تقيمغا أما ورد ماغا سن أندا سنو خرا ما ورد ماغا حيضي anda haidi ngara kara ma wara de maga senu kari kibire nga ginda ga wa walla kendi ana wara kata ablago kine o kiyani shikal sunna ngara ne ni yaren ta walle kari na to akte mujini kenga nanya su ba kenga nyana kumya wajibi awo sagene anda sage ganda walla maga senu na haidi ngari nan senu kari
angara yamari be sori kendi iwallo ken kasoma kendi maniya anga to kamma maga sen na haydi wari na senu kari wa fuko yugumandi yugo be ndati ndi kallen saga ni ga yaren qati I wari I walla idandi ila sig I haydi ndi ila sig ila ni to ngini ibe ma kitana iwa baga nanga mautu anda bara iwa katun anda bara iwar no kasoma Allah sallallahu ayanti an yakun ila yare anta walle na to walle idan na to haydi as anda silugati be na warandi bane na to amma kinye kiyani warande pom bosre ngamma na wara sinna udi aga kinye ala golle ko ndenya kanta ja ko na ken ko ni tana sagandi na ja ko yana sagandi ni aga nda wara na to aw haydi بسم الله ولا تخرجوهن جاسيري غما يارين غرانتم بوندي يكون بوندي يغرون يمغا إما بوتي جودي ما نما حيدن غتي أتو ما إدان غتي من يغري ولا أو إدان ينا كومبني ما تامبو أي مقام بوتين ما كانيا أغا بغاتي دي إدان كومبني parce que yagare illa ide yagare ni sire nyaken wayi mani di an harangan kama mani di awirangan kama mani di ahedo tadengan kama yani ko hoga wajibina an kama aw su ko mande an ga nyani mo gondi maganta an ga tanda wara ko ni an nyaka hina na yamma saga ken sawuda idan no gondi yugon na maga yagarin bugundi yagarin yimi kahna maga bugu ana idan yana in Allah khalil bismillah illa an yati ma firake be yagarun gandare mati gandare tijene ngade kim bangande ngani kebirenga ken koni tigande mo suri aga jene kebira mo bakka kendi haddi ndega ndega ngabana sigay kem padi ne mornay de aw bakka kem padi ne mornay بسم الله وتلك ati ku koni honu wana Allah taala gingunga yemme aga dangini Allah taala gingunga ken kamanen tunyangundi yimmede la tadri angini yare ngarabane anna yakun qoroni jogu mu yare ngarabane ay meri yakun mutuni bugun nandiga Allah gatanna ma de mani sabura ati anken tatu anken jugo ke anken yagare ke antatu la'alla Allah awsina Allah taala amran awrni sagande senti warande ke halle anta kentude warande bani anya wal mahillo anya kebrenga ngati agana me togono khara me togono akanga badi islamin tagendi maren tagendi aywa sehra umurnadi konne unyadi geme unyadi warande unyana sagande unyana hakaran tong besu gande di hakaran bate serenta baka sera maganta hinkamanum bane yagare on wolinu yugo on wolinu kumbane am baka sera hinni ke mogori birambe besu gori hakaran bate banga buru Allah ya maryam palle bane am buru am hakaran bate ay nga keza warani ngane ya bane yu onna yu awanne kamundi awa yu kunta ni seri aywa walma yagare mini qurari nandiga warande kamatime hanani umi hillanni e mani worninya Allah gar himbe go kingandanya ay mira ay me woyba sehen darari gemen darari yo kun korere horore ni besuma bo agasera aya ya ngode tubra sutran nan togodo yamare ke halle sutran ko kinyadi akatta srono allati la alla parce que an gabadi tagan ne sere gani yakawara tabane tahillo koni aw sagene bismillah fa idha balagha qabira be yagarun annaki satin timme iddan timme yani fa amsikuhunna kebrenga gana tindo kebrenga khari tigiti ti annagam ne timmo sirenga kama me toro
والمهم مغاني هذا بمعروف أواتي مغسرنا يعني قاربنا كي إذا بلغنا قاربنا كذا إدان تنتو أتوقع بتنويا أني ميغا واتو الله أتيجي نتي مغسريا يغو شريعي أساغاندي أنغا واتو عندو كنتر نجمو غري أتوقع إدان نتيمي أني دو كتا نندو كتا أنكو يغو نكوه اللياي إمساك بمعروف أو فراق بمعروف كلا كم ودي أيابان ناكوني إسراء يقول سكندين منيا يقول جنجندي ممكنتنا يقول ونقوم الله كراكوني موبي ما أنا أركي وراسنا عدي كتا يقول جنجندي أو كنا كينيا حسنو هاتين الله قاتي أسره الله قاتي هم بسره كينيا أسره نا تغنو كنو نغدراني من aga sabun denta me aga kanun denta me aga dornta unta me ma kiya to ni yawu jongi fa tazarha kal muallaq lakin ni yawya alla madu kinga de ma seren na kem bayna to alla ga yawu ko mo be andai kem mo ri asren aga nda surno kem mo ri qarara ke wala khani بسم الله وأشهدوا ذوي عدل قرات لهم دوه الشيدني أي من كل منيا سلام هلي خور هلي أنا تانغان يقين ساغندني شيدن هلي مبوي أيوة عندي أنا يميغا أطلع ميا شيدن هلي مبوي فالله ممكن هننغبا بسم الله وأقيموا الشهادة الشهادة نقع التي الله وسهيل قبته أقنا الشهادة أقول سجني الله يا دعني لا للمشهود عليه ولا للمشهود له أنت الشهادة أقول ينا يقولنا أنت ينا يغرنا أنا ينا الله يا دا سيدنا نanya الشهادة أيوة عندي يقين رانيا الشهادة ما تقول غير كنتر ممكن ده ناس الشهادة أنت ينا الشهادة الله تاندا أسيل إكدا من دين يقين ساغدي دنيا ناس يداي هاي الله تاندا سيدا ونسيغني كدا ما أوهاتي مي نيرا ورا ليدان تيمي ما ساغدي نيا سيدانا هاي ما قاتن دنيا ناس يداي دين لا كرنو كدي التي أن سيدا ونسيغني إكي ساغدي يقول ده يا مي لابد أن يكون منكم يعني سيدا كنيا سلامينا أن يغورنا أن يتلمونتنا كاهر الدنيانا أو سلام سيداي كدي ومن دنيانا منكم بالغ ينيانا لمن دنيانا بسم الله ذلكم عزي أغدا كوبي هاي الله راكادا Allah yimme ngajunu ci kudigan kanuya kenganya aga tungundini da Allah bayina unga aga tungundini ci kotanga kengani kota lagarenga ya umpi hi qorin Allah ma ayi gara aro tungundinya tokki meyi ya ukki tubi ga konni Allah ma wara dan tanga de ti sallihe sume de la hi qotin wa yawga masro aka mun badan jeli na ke bin yawo ku ite hito tuna ana man sawura sheda wo man sawura nda sagandi a sheda ko sawura kem billa wurni sirri ya kan rasulun bugasa aga tira sagandi aywa sirema bugasira bo kallen nanya yarin no koni watu arangania ya gele ma ondan garu ya garin na ara sagande ajime ka kan sirun kallen yugo lo kalla na yi siren taketu yarin lo kalla na yi siren taketu ogo himbe tu ara wara interno me keni ledan timme ko na kinyetu ngara sagandi kene gundo imedo alla na o kewda golle ngirde ni gara sagandi hangorna kendi mo yaren da ni gari sagandi hangorna kendi sheda gantan
anta no kar kiblengan nda wanda sagandi ken ken kallenna kem mo bani gani anda gamne awa e yugonti ira sagandi laydan ti mahalle yugonti ira sagandi ya garanti wodi gani kara ammin sagandi o yesedan tay awdi ganande kene sedan na handi ken anda sagandi kam ma o hati me ma sagandi ga anga makenya sireni woro ya garen awa ko ngabo o keta ko wati me ma sagandi laydan ti me nga serenta sera aw kandi am musagan tare bani bonne yugo be ara hayna to no Allah ranya hokara ba yana kamo abo ngarin tenga nati himbe aga na yanda kuno yana kamo kibira man sheda go sagandendi wi o hati me ma sagandi Allah ka to na nya ona nya bismillah الله تعالى يمن يتق الله في جملة بهايكي الله ركري نارو تيدو من غاكيتي بيغو جونغيني تي يغاروندو إكينا نكبارينا نالي تكي دغامي نارو إدو من غا كن كورني نانتي كوكيتو بهايكي الله غاكونا كو يغودو يغارينا غا هو هونتا غولينتاي ما غانتا الله كنان كن يغولينتاي aya ke yanka sabo ka sen yugo nyino madin sahaba nyani atwan afu bin malik al ashja'i illa kafanu ndare men yugo mana burawu atwan salim iro salimu diga afu kata allah sallallahu alaihi wasallam ari koyin koy Allah farenga ado konni ndille yugo salimu diga mbuguna ma to kandi mo sunta maga Allah fare likiya kanda anna o walla mani kamma nda ma ona maniya Allah faren ta dangana di auf anda ma aw sabarni an kanu Allah agan sabari kinga nabuno nganda ma ya marini agana kona gabondi la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah anda ma ngaga yamarni agana kona gabondi aw furikandi ati kabumenda ati Allah sallallahu alaihi wasallam andiga himmo on kada aton kan Allah on sabari kem palle iwo yamarni ngedanke ona kona gabondi la hawla wala quwwata illa billah ya garanti aw fu dangani ati hon suro Allah farengaro ya marti kenga ihillinya wotini daiman waqt la hawla wala quwwa illa billahi al-ali al-azim waqt sawira kendi kirani kambar sare aw gilli Allah ka ko nga konnum payga mun gulle men nga kotai arani nyogo mu benu ga wono aro tamisu benu ga wono tamisuku wujunun nakati tamse lemine nda sugenge na wari kane tankarage nyugome na lita suko mandenga madina haben di Allah farenda aywa ati Allah fare him koninya ke modi walle mendo himbenu gari ga aw digana oda ngani wa manta digana oda Allah faranti dangani atina atawa hadi gana gara aya ki yanga kiniti bismillah wa man atiyim min yattaqillaha kinga kana Allah ta'ala ma alla garabu raqinya lahu ikanna dangani yani duna qotensu Allah gara qotensu Allah kanana allati mi gara buraqinya dangani ويرزقه مع اللغري كنانا نرجع أو قلي نقبه كنغانتا يانقنا نقولي الله كنانا أغانتا سمنا يوفكتنا هم بيدي ولا نقبه ولا مغبه أو فكتنا كم مغدي أركن نقب كن الله كنانا فكتا مغب
i hakari kan ta hodi mo be aro wakati be ado himberi de i kallem baka kinye wa man allah di yemme be yatawakkala ganni num be sindi allah taala magandini anna to allah taala ay be sanan sanade إن الله allah taala بالغ أمره ay wukiyande ñana amuradu ngokiyene de allah kana kebe la muru komeda an ngokiyene قد جعل الله قدرا allah taala ralla ñiranya لكل on شيء su ko hamantenda khotandi wakati newendi wakati watendi wakati sahandi wakati kitendi wakati korendi wakati honsudi wakati an himbe wakati ngana ke on kemunya aga li allah ram gobe ken kawnya na kemmo wadi inna allaha balighu amri ayat ken takre krene ti awfu korembane ya awfu kore allah faringa ya wara himbe ya ken mire ko wanda ke hadisi hay donc tombi o allah faren de sang koni na habe ga way aran takkoni nan kambe ak sabane su wati no hunza buda o tombi danta no to no qissa no gondo o dangin masala anga ga siza awsi awfu yalli kata allah farenga ni korin kada kun ko be ga wiyam na kara irille mendiga nan tlaqari na man kahana kallen kada koda allah fare kindi hinga ko ni kota gandan kita na ko amme islamin woda mana ko islami da himbe anme ma awkan allah dinan tanga na an kotan ko ni kenda kempiti basia kempiti tanda kenya kamane tanai kempiti anyi min allah nyaga anyi min allah tu anta gemme annasre war ando allah na oti daru daimun wa konni ken sahaba nyi arkata allah farin nyi ni kotan kada kun ko be ga wiya na ka parce que awadu allah farin madina ken tanya anyi min allah nyaga dubra sunnan yani higa dan kita na ko amme islamida mana ko sirra anyi min ma himbe gan kotan islama wa mu'mina wudi ken ni sunna wa tulki basiya o mun tana wallahi allah farin ta dangane kanu allah annan sabari ke konten muslim sa wa so kanu allah annan sabari mo kem palle ara zikri ni wa kine la hawla wala quwwata illa billah anda nya kay khara kona ga woni be o man walli gadi janka allah farin ni me ara shartin ko sirunda janga allah farin sallallahu alaihi wasallam ara zikri ni wokine sahaba ni woya islamin su la hawla be su kaneno sabar yan ko ni be sura allah kan ko ni be sura kana nya idran shartiya parce que wokinya ko ni ti duran shartin ta zikriya wa mun dana kenya ko ni suruna ken fam allah farin da shartin kini ke sahabai nan tlaqari na zikrin go kini shartin maniya kanu allah annan sabari kenyo kiho kyong islam suma ngara ta daw atando an ka gumenna gabondi auf ana gabondi nan la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kenyo kiho ke kundomo be suraw ayanda ko ti awa allah ko musulu masiba gandai kide wotin mani wotin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mi ahayga kini ya nan saka mam ati masiba nginga korinten irille menni nani ati allah farenda anninda ma yamarni maniya ona maniya adi kadi kadi no woni no hoyo ko serenda to ko kenyana awo masiba nyontono, 'ma 'o 'khairi futunu, 'ma 'o 'an sahandi, 'ma 'o warjagem barkandini, 'ma 'o 'khairi futunu, 'ma 'o 'an sahandi, 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 'ma 'o 'khairi futunu
ma wo warjagen barkandini
ma wan kisini nan tanga donc na hoko serenda to ko kinyana da kilti bas Allah fare da kinya ken tanginya na Allah yi anta kinya na nan da Allah tanabatu la sahaban gabinya na ikun gongo Allah fare da Allah fa sallallahu ay mira duwa mundu yumatonu maga sahaba ni mira duwa mundu me maga daiman kanange nga mundu hallanke maga hallanke wa mundu kanange maga donc sunna ngeen ki bismillah والله أو والله هذه يغرم بينهم يئسنا كونغا بيغران كوتيني من المهيد اللي حيض يغا من نسائكم اللي أغسلامي يغروما إن ارتبتم aga nda sikka kun lay dampindi keda kinya na xammo akaso akinara wala anta layda walli qari anta haydi walli qari woti haydun nyani senna on ta mon jenga haydun sikki wal ma senna on sikki wala ko madhabin taban ahimbe ganda haydi ngalli qari ga Allah diken qalle qasu sikkiyan بسم الله فعدتهن كل ليدنا كني قصو سكياي هذه يارون بينوا كون كهنا جما هايدي وري هنا اللغوي سابودا إكيناري ورا أما كي هايدي وليا وأولاد الأحمال بكون كهنا قلة 3 أشهر أكان قصو سكياي يا غري قدانجي أكينا غندا ورا قصو سكي يا غري جما كي هايدا وليا أكينا غندا ورا قصو سكي غكني غدا غروتاي amma ya gare kuso nyaga manya kinenti bugari idam pinta kendi kuni warandenya amma kinan kalle kendangi yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashhar kendi wala ngala yundangi bismillah وأولاد الأحمال ati nogon dun ka yagarun ka yagaren nogon te kina ganda waraga أجلهن kebirenga kun nogon pake kinyeni idam pakenga aha yagaren nogon te kina ganda wara yagaren nogon te walma awa yagare be wanda gamni aganta haydi walli donc ogram mo be koni nanti wati gono awranden kon denni wati gono honta awrandenga kenki te kanta kumpili kama himbe ga magni haydi walle hina akinra walla watu galunga da igantar ni gemadi himbe kanan nugun dengani akinra walla watu galunga da igantar ni gemadi ayare no den lay dan koni kinan kallendi aru warandendi aswambani nogom pakere ken idam pakere aga sare bani anime aware sisa uronde asare idanyime akina kara sisa asare sisa idanyime bismillah أجلهن adi nogondon qalle nga kenyani idajinga أن يدعن kenyani insarani in nogonga ومن adi yemmebe akenga kanu Allah ta'ala الله ma Allah garanne winya Allah kanna nan dangani ahin sudi aduna pindo Allah garan pisu ke saba Allah tuanu nti at-taqwa ra'su al-hikma tihin tuwa unyun kola kin Allah kanne
التقوى الرأس مال المؤمن اعتقد الله كان يعني مؤمنا نابري ينقلنا وانا يسعني كامو بنو وهم بيت تبالينا أو المليون وهم بيت تبالينا إذا بانا دي نابري يوم غابا مي مغوي وتنون كان غابا مي كمغوي كبيرا سربيغو كان الله يدينا تانا الله نبيني أتونو غابا كالنا دونادي أرو الله رسول akan bambidi Allah di ago kanna nke mogobe dina meya nke kana waga darno dina meke mogo atqakum inda Allah akramakum inda Allah atqakum Allah kanni kinye hinyun kulan bismillah ذلك وهاي قرأ كتير بيوكو إدان كبارك إن الله كتير الله كتير ينقلني كتا عنكم سلام يا عدي مبي على كان الله تعالى الله نكيم قبرون ينبان وكام غني أنا براج قرني الله كنا نندعني وكام قرن غني يعظم نقرن الله كان نكو نكو أسودي on haddo sindinai Allah kanana nda anduna di ara Allah hadi kin Allah kan nan yan hin sobe Allah kan da sirin kan Allah manni Allah kuna ko yire an wani yarun kibaranya ko dan Allah watu bi anna an-nisaa naqisatu aqlin wa din fala yasburu ala umurihinna illa ahli at-taqwa Allah watu yaru idinan nallogo iya karen nallogo kebiren allan kanna nu nyaro sabar ni ihinu mure nan sabar ya garum pinure allan kanne yuwan kin bismillah askunuhunna allah kebiren yari ngaranto qarita gunni gillin noqusum ay mego taunu min mujrikum ahakatu dangen kempa bismillah ya sere kama yari ngaranto ntoro kuda galli ginni ikamma taw dingirandi makimu na sawini bugundi na idamatime kama kinyade alla ga taani tokono amma gi bugundi i memma bugu ma idanga latime kharakinya ko kebre nga taw mo nga aw ken gonni kemba hono ken tatini diga antani kun serni nga wan toro no manga diga adi ay makinya seregandi yaqe mara fi hukumi wala ganni re hunne seregandi yaqe wala aywa agon no kube anyi me hogani aw tokon lo asne gana wala santu wala mari danga timbe kanu hilli sikin na tigane ya to ne ma yarenga wore na tokon no kube aw tokon ne nanti kuma kenga wore na bugu na wara ke kari doro ay aga wore na to no ko be aw to ko ga ken kani yaren nganati iwo to ko nga yaren di ja ngai nge wore anna mun ni ngara nta to ko ene ngai no ko be ndalu ni aw sere amut nandi ngi min la samin ta to garin ngare himbe sawara ja na mun ni ngara min la danje danya na yere andang kre sharia nga ni doro ari ngara yere nata anda mina nati woda bane gari awran ay yu ya re ma itina go yille ne mobe kanu ni kana wa aga ndani ke wati wura ke kadi ke wati wura ke kadi ke wati wura ke kadi wati o willa wa te kin ara madiga ken no gonda tira wara adiga doro ke su to kuma yare ma nasan allati min hayth sakantum min wujdikum qari tawndi aka tawranwa anka tudangi kibira ase ga wanda allati maga toro na lire nya kamma mai me ga to bakati do kem mo anna jin kutai mana qurain kutai ma aganta sorno himbe halede ken go kutai ma aga tore ay me go tino baka aw tokono aga ni mo be la halan kam ya gondo gondi de aw tokono ma gara idan timandi kem mo
bismillah وإن كن atigin li yari ngarantun ngandai ذات حمل nogodun kondaiga aware nanya nutinni kebire nga on nafaqandini yagarin nugunde ku kamma miga sarandi in nogonga parce que yagarin nugunde idanni nogon pakkeni kebire nga hegumundi yagare ganda ware wo ati nugunde ni nanyi nogoma bangi hina kebire nga nogonga na bangi wakati kebe wo kebire nga na wutu kem pakati nga aro wakati be agara kiri himbe ga dangi donc ango ken na fakantu bana naam anyanyi kona birandi anga musaka nga nugunte musaka do nuguntambali musaka ndabana anga ni kona himbe kinai donc kemma nugunte musaka kebire aga bangi wakati kebe kebire na wutu nogonjo pa wakati kata bangi wakati ango sagi na kem musaka kini kendi anga wutu no sisa e kan nugunte musaka diga na maga sare nogonga na sanke ka bo kebire nogonga na sanke kebire na en nogon sun ta sabatini asabati wannan dan on tin kem palle awa nogol le sanke bo kebire na anime aga ndani agara himbe riga aw ken sagani minda ngara jatem bundi nan nogon cen su kallengini won nogon ga sakke na to ato hakke be aw ken sagani bismillah فإن أرضعن لكم gilli yawa yari ngarante ki ganda sugundenya an kun nugu da gare munga kari ko sugundi muson ka hana ide ke ta ga sare ya gare ni meti yo kombon ke ni rembenga ke birenga aw kombon ke ni aganda ti ta kombon ke ni muso be ga ni ga muso be ga ni kinni kombon asugundi musonga an wo kinni amai me daga tinga suguni ni kebire nga kombo suguni muso a musaka anga kinni manyini o kinni anga nda musaka no be kinni aro lemme ngira munda hoyinu o lemme ngana sage nangi awa giran kasu binu gono aro hoyinu binu gono himbe ngama kaso mobru kungo sage himbe ni wana kaso kunyibe bismillah أعتمروا harammi ya mari بينكم ado me na gandini ko بمعروف sire ngade kebiran khala jatu de warandem pitu honsu me mantenga ko yagum pitu honsu kana je pantenga ango sire su ya gene hoyuwa wa war me na nan kaso yagunda kinni wa hari warandenga na yang hana kem poran tabakam surtout aga nani lemmu ngono ken alla bila ga gar yaw kite ko na layda kite ko na sugunde kite ko ara saka ma wa atamiru bainakum bi ma'ruf aharu yaru bin gara me wara aharu me na gannan to hosrena ha lemmu ngono bitawafuq ka gemu sugunde nyana kammo am sonni kankai ora kummo non konan dangi handa jumu mo sire be di kharab suni kallem buguni ti yaina yawunni kitiyayi agandari arono aranya kemogodi waranden kan kitiyayi agari arawanya na kemogodi bismillah وإن تعاثرتم kebrenga an kundugo gilli aganna liire nga waga kamma yani aga makata aywa sugunden kabare liire nyaadi aywa habenti honti kemaga manti ikanta sugundi an mo hokiniya aywa bismillah فسترد أخرى kebrenga ya garetana inaken sugundi mundu wa haben dangani inta manja ko manganati aha bari ngara aga ba musu kini ngantare min sugundi na anire min mutu on ta jago ya
na ni koni aro sira tana kombo su ana bara su na agara kara anya hi ama ahi yore mata go agere me ahi ya gari bere na ga kamere ni ana bara su na ne be gara kara anya ya gari mo wajibi himeri lemme madu nga sira tana kombo ya kebire nga honta yugo ma wa kembani amadu nga sira tana kombo an ba ni halle kibla ken gori wajibi nan kama ladan takendi waranden takendi ni yare murgunde takendi ho on tadi akoni ga bara besu ko mo mamma kibla na wasu ni kim palle harke hawenti honti magana nya ke kati angam hokini tanya na aywa ina sere tana mundu inta manna kini na ni koni awdu ngene sere tana kombonga inta nakini haben na sere tana mundu haben koni jako yande ni ana sere mundu himbe ga wasu ni lemme nga sare doron an haganna haben kama maga baliga unani watenta ki haben yon jako ene ange be gara kebe go siza an na to ga malla sharia na ge pawe ka jako ene an ga walle men sugun ni mo be an na sugun ni kem mo di ken haben ken jako ndo haben ja amma wadi agra ko mo we lemmen subini haben ya yani lemme ke ange yare min ange nyan hanari mo siri masa tu de ula asun hanga yo mi ange nyan hanari mo siri asun agana gurgu ma asuna wa ana bara su na kara dia na ya kan ya kan dalle masalina an ganda bara an lemmi an ya kelle menga an da yare kita na bara an ya kelle men su ne maduli ngara kari an da yire ya da kina yi onda kina alu kere mas da di ma musuka bonde sida wasi afaim la fa bana ubati mun da ma toy o de gasa ke ngo idim husura bi idim husura bismillah ينفق ذو سعة ati kebenga sugunde aro borande ati wa yuruba ingo yugo be dangani kenna na hagandi من سعته iya garing ngaranten kamma aro iya garing ngaranten kamma wala sugundanan kamma waranten gani i yuruba en pakenga waman yuwabe qudra rizquhu igna warjagan qodonni akamma akan nafa andenya gelli honga alla garakin kinai ani sego yugo beda anya garing ngarante asugundi nanta sugundi ni sigite komi an sem pakke se hakke be ga wanda an na kanu kan ka ondo allo e anya garing ngarante ma awa an sugundana ewa ken se hakke anna ken kana dabari bismillah لا قال الله تعالى أن ينكي أوجاك أن هو سيا ما كان تهوني أغرى كنكني ينكي كيا أمبقي التي أمبقي سيجعل الله يسرا yugo be go no tin nuri ngada na dikenda nigi hu hilli nagandun ke nigi hebane aro tagandi kini shafiu madhhabin korinde nigi hebane ama imam malik madhhabin kan kebe ya يقدر لها قوت وإدام وكسوة ومسكن بقدر وسعه وحالها نعمل مذهبي سري أو أيوب أكتا ينفقه أرو يغري لها لنفقه
kunyam payni yagaren biram gondi ada ma hondi ara heto qatadendi ar awirandi yugon kitaye ado yagaren lahala billahi kinanga watu an kitaye landa himbe lahalanda kibira ken to ono ma Allah kara do goni ngabare sere wo mungunu Allah halandiya Allah ni ogo madhabin di hilla ko yaren kibare be go yugon kamma yugon kitaye aru yagaren lahala wal kitaye be go serenda sere ko nti wari jagam pakke du ngangan ngawara ngandu mo ndo honni demme ngana kite yaran pala na ko yin hamdu demme ngana kite nan ta kite ne yaran pala na ko yin hamdu kama mahar siya kini masala tanay ana kan dalle no ana kara amma to ya angin zai yaran nakta kitan wani adna kan yayi bani يعني الله سبحانه وتعالى دي يبو او ما يهبني يغري انا لي يغري سكوان كما اهيتو هتادي ابلادو اما هو اويرا انك تدين بقي ادو يغري الله لا يقول يا خرطو كن انك تدين بقي يغري الله لا كان هي انك انت يغري بي الله لا مغوت بسم الله التي من يكلف إلا ما آتاها الله كبي كنن كنيني أنقلب بسم الله سيجعل الله يسرا واجب الله تمي غرن ويقورنيا بعد عسر كوتان قورم غوم أهل كوتان قورم غوم أهل مي غرن وينيا هم بيغان قورن تقوتك لكن الله نموت إيكم دا بسم الله وكعين أنقبندا دينا الدبيا كن دبي تنقون بايغا يتغران قرا نمبوي كمان يامريني علي كمان بارون يامريني ولا دبيك ولا تنقونو ولا هو إكروس الله غرا كروس انديا كن قدرني ولي ينغان قدا كن قننتني كدبي هايغا تمين إهلا غروما agara ya marin kuda imbi gara kita alla garunya mania alla garunya khusran kasaranga adallahu azaban kebiringa gilli dunari yere ala kiko man zawra alla ga dona mo be nya yari ngarantenda sugunda na yarinda angana ba atange mbani hede dibe gabe wono iri wara hoju go yi baray be gilli dunari yere ira jate mbugundi di batte fa hasabuna hisaban shadida komido Allah gana jate mbuguna walli gana de ba sira suntan o tan jate kullini ke sawra iri riga riga Allah garunya maniya la garu burebe gono ira wari wa kana aqbat amriha khusran kinni gilidnari de Allah gana de kinya anga nabara anga walli wa adda azaban عزيرا ينغن قد يتيلي إدغني كان قتلني لا فاتقوا الله بلا فكان الله تعالى يا أولي الألباب يا حقر سلدون كون فكان الله أيام مريدي أن كان الله أكتنني الذين يؤمنون قوتهني قد أنزل الله ذكرا الذين نعت للمنادي أو بيان له أغاتي حق رسل دنكون كانوا الله كن كوي كن يعني يمو بينو غتوندي كن حق رسل دنكون يعني مو ينور كن أبات الله تعالى رأي وواجب لي ينقني كتانكم مؤمن ليا كن قرآن رسولا أدو أرحاري ينقني أغايا كن مهلمين يا ذكر كن قرآن يا الرسول كن مهلمين يا القرآن كنا غي النهارين كنا غي
awo qarana alla ayanunga aga kamma ibangandinni koda ina yemmumbugunni kunga tongonni igara golle surun golli baka kahiragum bitenni kata tongundi noronga adi yemmebe kinga tongonni ti alla bayinagunga akanonga golli sireya hona ken ogutunga nakellonni arjanna ngorunni waralla kongo urunu asanga sununda yitumbe kunni duma yemui arjannani badanga abata Allah ta'ala warjaga surunni arjanna dungin dangani yani la yanqatu na'imuha anni man takutini Allah ta'ala ayani kamaninga atagandi kampatun yeriya arakimme taga ngien qadi yani akhanyeru kamunni nyeru ya yo me kamundi nga munye nyerumpi kebrenga ke mo ma me takindi nyeru honuti iwo me kama honuti itagu ndengena me rakanga sellaki bismillah يتنزل له ati alla ya maryamu yankana kamun kuro menaga ado kamun do menaga malika jibril aw baka kam patunyeri aw alla ya maryamu ke nasu ya ara worni munye kedi na ya maryamu ke ni and munye no ke faruna ina kinyandi yumaton bismillah idza alamu idaga tuindi kiya ko sabura agana tu aywa tagandi aru yankandindi ana kenti ikani tagandindana nga kamundo ngenda iyana ya mari yankandini kamundo ngendun konunda anna allah ana adunan da allah ta'ala la qadirun la yana nyani على كل شيء wonni be sumaka honsu وأن الله ana adunan da allah ta'ala قد أحاط agor علما kadindenni tuwagunga بكل honsu شيء ko hamandenga bayko ala ya'lam man khalaq aga sabati nanti ayana taga honum taga adam madamansu kebirenga ogo mo awasu aho kandendo karante awasu kalama bismillah سورة التحريم suratul tahrim haraminagun sura بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي ya annabi nimmege لما mani sabu dangani تحرم ما anga hom paramu أحل الله alla لك gara kendigandi andangani mani saura تبتغي yalli anke namurunde nyanyanawa مرضات أزواجك anya kundunga hinunga na an sago nyugo wara na di kelli nya kunda ange ndake yana Allah fare والله la Allah ta'ala kafara nan yini inna nan yani akafaranda anda ke gulle ya ikunyan kawana ange sagunya ange ta kawana lungu nyugo wara tikenna li kunda ba kenya masa kenti kun